Dengan Bang Wali, bismillahirrahmanirrahim. Acara tempoan dimulai. Semoga kage rekan panitia Bani Seladang atau Nabi Bani Swadon saking keluarga besar Bapak Wanto bareng Ibu urus keluarga. Ayo bangga diatur nih tempoan dikit mangga kubur. Ayo diatur muternya mangga diatur. Sesepuh majikan tua mangga diatur. Ayo para panjenengan kaki keluarga besar Bapak Wanto kalian Ibu Uun semoga ayo tempoan dikit mangga muter ayo muter diatur muter ya. Pantes di sawang wadon lan lanang si pengantin manis mismi karo somai gawe bunga sing dadi lanang bos sayur mama adit bos sayur maning bos sayur du bos sayur paling iman mama adit sayang sareng mama Maya bos sayur sing paling iman nok Maya sayang du bos sayur sing paling sayang bos sayur Kamajaya Samarati pribasane du bos sayur nok Maya mama adit sayang du bos sayur mama adit nok Maya sing paling eman bos sayur aduh bos sayur mama adit paling eman nok Maya bos sayur sing ditembangi bos sayur mengening mama adit dunok Maya bos sayur sing paling eman mama adit nok Maya sayang aja lali masalah se bos sayur maning aduh mama adit nok Maya sayang kangge bos sayur maning duh bos sayur mama adit maning nok Maya aja lali bos sayur masalah mama adit nok Maya duh mama adit nok Maya bos sayur sing paling eman mama adit duh nok Maya duh bos sayur maning bos sayur terus bos sayur aduh mama adit nok Maya bos sayur dewek bos sayur aja lali masalah wesi duh mama adit nok Maya bos sayur sampun lali masalah wesi duh bos sayur sing paling eman sing ditembangi Papa Wanto Ibu Uun Dede Noval sayang aduh Mama Noval sayang majikan Ibu Uun aduh Ibu Uun Mama Noval sing paling eman sayang Papa Wanto Ibu Uun Ibu Uun sing paling eman Mama Noval sayang majikan Mama Noval lambi abang anggone lambi putih mantis pisan Mama Arif sing duwe Kalimantan aduh wong Kalimantan Mama Arif sayang wong Kalimantan wong sing paling eman sayang kangge Mama Arif bos sayur aduh bos sayur maning
sayur. Aduh bos sayur, Mama Novel majikan. Mama Novel, Ibu Uun paling eman. Ibu Uun terus, aduh Bapak Wanto, majikan lanang sing paling eman sayang Ibu Uun. Mama Novel majikan wadon sing paling eman sayang Mama Novel.